بیانیتان باشوو بەخێر بێنەوە سەر و سەر چاوان هەواڵێن هێژە ئیرۆکە ئی ڕۆژەڤە سەرێ سبێ پێشکەشی وە دەکەم و دەوێ ڕۆژەوێدا بویەرێن پڕ گرنگکەنە لێژ بویەران زێدەتر یعنی ژ داخویانیان سەر ئەکران و سەر شاشەیان زێدەتر ئەس دێ بەڕاستیژی ئاگاهیان جودا بدەم وەکو هێژی دەناوە چاپەمەنیەدا نەهاتنە هۆلێ یەک ژوانەژی ئارمانجێ فیدان چییە دەوان داخویانیان هەری داویە دایی گەلۆتەنێ ئارمانج شەنگال و مەخمورن ئاژی ئارمانجێکی جوداتر هەیە ئەم دێ لە سەرڤەیەکێ باخن دەهەماندەمێدا ئیرۆ لە ئەمریکایدا جوینێکی پڕ گرنگ هەیە لەسەر سووریایە ئەمێ بەرەی خۆ بدەن vê civînê û di heman demê de yanî colanî ji Smêlka yanî deriyê Smêlka û Kubanê çi dixwaze li vir de armancê wan betaybetî jî li ser Smêlka çi ye em li ser van mijarana hemî pir bi kûrayî diaxivin û wek min got agahiyan cuda dînim ser ziman ku hêjî li ser mêdiyan de nehatine gotin lê li kerema xweberiya her tiştî ew ceresa serê YouTubeê ev zîlê ser YouTubeê klîk bike kanal abone bike û heta ku ji destê we bêjî vê vîdyoyê û vîdyoyên dinê jî ji dost û hevalê xwe re bişîne û ji wan re daxwaz bikin ku ew jî bibin subscribe an jî abone li kerema xwe êdî بەوێ ڕەنگی ئەم دێ دەست پێ بکەن هەواڵێن هێژە کە هەواڵین کو لەسەر فێسبووکن لێدنەرن لە کەرەمەخۆ و وەرن سەر کەناڵە یوتیوبێ لەسەر فێسبووکێ ئەv پەخش ئەv وەشان نامینە بەێ ئەم دەست پێ دەکەن داویەدا ئەزێ زێدەتر بەرفرە بە ئاوایەکی بەرفرەتر لەسەر مەسەلەیە داخیانە هاکەن فیدان ڕاوەستم ئەم دەستپێکێ بەرەی خۆ بدەن ئەمریکای لە ئەمریکا ئیرۆکە چێ دەبێت ئیرۆ لیژنەیەک یعنی مەجلیسێکی کاروبارێن دەرڤە یا مەجلیسە نوێنەرێن ئەمریکایی یعنی کۆنگرس دانیشتنێکی ڕسمی ڕێڤە دەبە ji بۆی ئیدی گوت و بێژکردن لەسەر داهاتویە سووریادا و گەلە کەسێن پسپۆر و کەسێن پسپۆر دەربارەی ڕۆژهەڵاتە ناوین دەربارەی ئازادیە ئەتنیک و ئۆلاندا یعنی ئایناندا تێدا بەشداری بکەن و ئەڤ یەک وەک مەگوت دەبە راپۆڕێک و دێ پێشکەشی سەرۆکاتیە کۆنگرسێ بێکرن و سەرۆکاتیە کۆنگرسێژی دێ بە سێناترا vêyekê got û bêj bike îro demjimêr de bedema Washingtonê êdî û li odeya 2072 li civîn dê dest pê bike û navê danîştinê Sûriyayê ku ji hevdû qut bûye Sûriyayê ku ji hevdû parçe bûye helweşaye behsa tehediyan têkirin û ew tehedî jî bandora wan liser siyaseta Emerîkayê demê pêş li Rojhilata Navîn çawa dike û Sûriyayê piştî Esed çawa carekî din vegerê Sûriyayekî ku nebe tehedî ji bo siyaseta Emerîkayê û li herêmê berjewendiyên Emerîka biparêze û divê civînê de wek me got hêjmarekî zêde pisporên taybet dîplomatkar û kesên akademî dê beşdarî bikin li vir de êdî meseleya azadiyan begiştî azadî û di heman demê de azadiyên olî wê têda bên got û bêjkirin êdî li gorî ku tê xuyakirin James Jeffrey balyozê berê ya Emerîkayê li Iraqê dê beşdarî bike êdî di heman demê de Andrew Tabler
بەشداری دکا کو لە پەیمانگەها واشنتۆنێژ بووی سیاسەتە ڕۆژهەڵاتە ناوین کەسێکی بە باندۆرە ئیدی نادین ماینزا بەشداری دکا کو ئەوژی لە هەمان پەیمانگەها واشنتۆنێدا کار دکا و سەرۆکێ بەرێ یا کۆمیسیۆنە ئەمریکا ji بۆی ئازادیەن ئۆلی دکتۆر مارا کارینجی دێ بەشداری بکە و مامۆستایە پراکتیکی لە زانینگەها جۆنس هۆکیزن و بەشداری دکە ئیدی کە ئەم لێ بنەرن ئەنجامێ vê civînê çi dibe ew civîn henekî dîsancî wek me got ehtimale giring be bi qasî ku tîtila wî tîtilekî henekî cuda yani zêdetir azadiya olan derdikeve pêşê azadiya olan ehtimalekî mezin heye ku zêdetir li bin yani armancê wan zêdetir meseleya ewan be yani olên ku li nava Sûriyeyê de di nava metirsiyê de ne Krîstiyan hene zêdetir êzîdî hene û di heman demê de dirûz hene ehtimala armanc ew be êdî ev mesele meseleyeke ku demê pêş em ê dîsa li ser rawestîn û bisekinin êdî di heman demê de netewên yekbûyî li ser ew ê لەسەر کۆبانێ دێ داخیانیەکی بدا گۆتەبێژێ سکرتێرا گشتیە نەتەوێن یەکبووی ستیفان دوو جارێک ڕاگەهان و نەتەوێن یەکبووی دێ چاودێری راپۆرتێن تاڵانکاریە بکە و لە کوبانێ و بە تایبەتیژی لەسەر دێهاتێن کوبانێ یعنی هەروەکی کو هون بزانن ئەو گوندێن کوبانێک و کەتنە دەستێ هەتەشێ لەڤان گوندانەدا حتا نەها ئیدی تاڵانیەکی مەزن تێکردن و ئەو تاڵانیژی زێدەتر گوندێن کوردان علاقەدار دکە و ئەوژی نەجارایی یەکەمینە یعنی گەلک جارن ئەڤیەک دووبارە دەبێ و دە هەمان دەمێدا دوو جاریک ئێدی گۆت و نەتەوێن یەکبووی لەسەر vêyekê dê lêkolînekî bike ka ew talanî ji eliyekî ve tê encam dayên û di heman demê de لەسەر ڕێکە گەهاندنە خزمەتگوزاریان ji بۆی هاوڵاتیان da dê kar bike ئیدی مەسەلەیە کۆبانێ ئەمێ لە دەمێ پێش de carekî din لەسەر باخفن ئەو ژی مەسەلەیەکی گرنگە لە سوێیدا ئیدی هون بەلکی gelek ji we bizanin ئیدی جۆتکارên derdorê yani جۆتکارên medenî li bajarokê Almatwana û li ku hinek gundin dikewin bakurê Swêda li heftê vê mehê de êdî hatibûn kuştin ez bawerim 4 kes bûn hatibûn kuştin îro jî li Swêda êdî xwenîşandanekî berfireh hat encam dayîn û ji hikûmetên welatên yani dünyayê xwastin ku alîkariya pêşkeşiya dirûziyan bikin û ew tehdîdên li ser dirûziyan hene divê bên rawestandin û çareseriyekî bibînin êdî bi wî rengî xwenîşandan heta vê saetê jî berdewam dikin û aliyên Swêda bi giştî li ser vêyekê êdî daxuyaniyan didin lobî dikin û bi İsraîl jî ji xwe li pişt vane û di rêka dirûziyên İsraîlî jî li ser İsraîlê berdewam zextan dikin ku İsraîl zêdetir bikeve nav wî karî
ئەم دەمە پێش دیسا ببینین کام وەرن سەر مژارە هەری سەرێکە داخیانیا فیدان یعنی دۆ فیدان داخیان یەکدا گوت پشتی سووریایی ئیدی سڕا دکەوە سەر شنگالێ و مەخمورێ هەنێک ئالی خواستن vê daxuyaniyê wisa fam bikin ku rasta û rast Kurdistana Iraqê başûr statûya Kurdistana Iraqê dike amanc lê min di daxuyaniyê wî de rastî tiştekî wisa nedît ev nayê wê watayê ku Kurdistana Iraqê piştî Sûriyeyê piştî Rojava Kurdistana Iraqê wisa bimîne yani Kurdistana Iraqê min berê da jî gotiya wisa namîne yani dewlet di nava dewletan da namîne heger Kurd bixwazin siyasetê bikin heger Kurd bixwazin ji popülîzmê dûrkewin yani ew popülîzma ser Facebookan û ser YouTubean û ser sosyal medyayê û illa devlet illa statût illa ev û ev û ev tiştane hem pêk nayên hem kesên ku wisa dibêjin ji xêynî gotinê karek ji destê wan nayê û nakin jî amade nîne û hem şert û mercên dunyayê ji bo wê amade nîne ئیدی لۆما jî çareserî ne ew e ku tu parçeyekî ji dewletê de veqetînî û bêjî ev axa min e û ez ê li ser axa xwe bimînim û li ser vê axê jî tu nekarî modelekî dîmokratîk yani dîmokratîk ne modelekî îstikrar modelekî ku hemû xelek li pişt te be modelekî ku civak li pişt te be tu nekarî encam bidey wê demê îdî berastî jî tu ji tehdîdan xelas nabe konjektûra dinyayê jî betaybetî îro di serdema Donald Trump da geştê vê qenaetekê yani bi aşkira mêrik dibêje federalî û medralî û statû û la merkezî û tiştên wisa ji wê rojhilata navîn nabin li rojhilata navîn eşîret hene li rojhilata navîn divê dewlet merkezî bin yani Kurd û Kurtasî vêyekê dibêjin ev yek dibe ku li berjevendiya kapîtalîzm jî nebe rastî li berjewendiya kapîtalîzm nîne lê li rojhilata navîn henekî ceribandin li Tirkiyeyan çê nebû yani li Lîbyayê heta niha jî pêncî corên milîs hene nabe li Sûriyayê bi wî rengî li Yemenê bi wî rengî li her ciyekî ku xira kirin îdî nekarîbûn kom bikin tenê li Misir henekî Abdulfettah Sîsî karîbû kom bike ew jî tenê de saetekî de li meydana Tehrîr ez bawerim 1000 kes kuşt bi wî rengî yani karîbû komî serhevdû bike wekî din dewlet kom nebûne dewletên dinê li Iraqê binêre yani ez nabêjim ez ji vê yekê hez dikim ku kes nemîne û dewlet merkezî bî ez dijî sîstemên merkezî me lê rastiyekî wî jî heye em bibînin kesên ku li ser otonomiyan dirûnin otonomî rê vebirine û rê vedibin karîne dîmokrat bibin nexêr karîne dahatên vî wilatî dahatên vê parçeyê bi avayekî adîlane dabeş bikin li ser hawlatiyan nexêr henek paketfiroşên Îranê me dîtin li Kurdistana Iraqê de nihabûne milyoner û vê pereyê jî çi pê dikin herkes dizane yani tenê navê Epstein Emerîkî derketiye lê Epstein gelek zêde ne em rastiye bibêjin yani li Kurdistana Iraqê de heta niha yekgirtûyek heye yekgirtûyek jî nîne weqasî dibêjin bijî gelê Kurd bijî yekêtiya Kurd bijî yekêtiya Kurdan çiya li piştmana lê ka yekêtî heger ku li Kurdistana Iraqê de tiştek çê bibe wek Rojava xelek lê xwedî derdikeve dîsa nexêr li Rojava xelek xwedî derket ji bo çi ji bo ku ev mesele geştibû asta jînosayîdkirina Kurdan yani herkes dizanîbû heger ku di şer de Kurd bi temametî têk biçin bi temametî yani şer bikin heta dawiyê û di encamê vî şerî de bişkên û wane heman têkine smêlka wê demê dê qetl û amekî mezin çê bibiya rast ji bo ku yek û lêwir li hemberî Kurdan kar dike fraksiyonên nava heta şêne û ew fraksiyonên cudatirin
لي مديد جبوي ريفراندومي يك خونيشاندان جي نهاد كر يك إنسان لأوروبا نجيب كوم نبو يك إنسان نبياني نا كرد نا عرب نا ترك نا ألمان نا فرنسي نا أمريكي جي نوسا إنها جبوي روز أفال أفريقيا جي هي يعني هستكي بري هي جبوي شرعي لهمبري داعش هات يكرن وهستك هي جبوي فيكيكو لوردا موديلك هي بقاسيكو أو موديل هنكي شكله يعني شكله يعني موديلك نينا لسر بنجاهكو ديمقراسياك وك هفيك يكساني دناف برا أولو دناف برا نتوانو دناف برا إنسان عند لجير جبوي جور هاد ببيكان نا لجور دا هنك تشهاتنا فرس كرن ولجير دا هنك وينين هنك ديمانا أم دبينن كو جلن عسكري لبر كوران دانا جلي عسكري لبر كتشكان دانا كتشك جي سلاح وقلم دستيوان دايا كورك جي سلاح وقلم دستيوان دايا لي لبنفا مرو لي نري بوشايكي بربر مزنيا ديمقراسية هي دیسانجی ئۆتۆریتەیە حیزبی لەور کار کردبوو ئەم نەکەون ناوان مەسەلەیانە لێ دە ئەنجامێدا وەک مەگوت خەڵک لەور خودی دەرکەت لە باشوور هەگەرکو تشتێک سەچێ بێ خەڵک لێ خودی دەرناکەبێ من خواست هەنێکی چارچۆڤەیە vê مەسەلەیە بەکەم داخێنیە فیدان ڕاستە و ڕاست گرێدای کوردستانە عراقی نینە لێژغێنی فیدان ئەو نایەوێ واتای کوردستانە عراقی بەوی ڕەنگی دمینێ کوردستانە باشوور وسا نامینێ و ممکنژی نینە ناو شونڤە لە ڕۆژهەڵاتە ناوین دیسان سەردەمێکی نود دەست پێ دەکا ئەف سەردەم وەک مەگۆ دەهەنێک واراندا لە بەرژەوەندی ئەمریکاژی نینە یعنی حکوومەتێن مرکزی لە بەرژەوەندی ئەمریکای نەژوێک و حکوومەتێن بەرێ سەدام قەزافی حسني مبارك نوسا أسد حمو وانا حكومة مركزي بون أو حكومة مركزي جيج بويكو حمو هرتش لمركزك هاتي كونكرين قالك جارا للشونة أمريكا دشون بإيران رأي اتفاق ذكر للشونة أمريكا دشون بروسيا رأي اتفاق ذكر للشونة أمريكا رأي دشون بباكستان رأي اتفاق ذكر يعني اف بتمامتي لبرجونديا اسرائيل ولبرجونديا امريكا دا نبو لبقاسي ويجي وك من قول لسردما جورج بوش دومين حتى انها قال لك جارنا جرب عندنا كل روشالاتا نافين دولة بارتشا بكن مركز لاواز بكن وقالك مركز عنشي بكن كل جرى دبجن لا مركزي او لا مركزي دبا فدرالي بدبا اوتونومي بدبا خوسري بدبا اوتونوميا اداري بدبا اوتونوميا سياسي وابوري حرتش يعني شكلي قالك جودانا اللي اف جرب عندنا للروشالات نافين ياك موديل جوانجي سرنكتن بەتایبەتیژی مۆدلە باشووری کوردستانی مرۆڤ نەکارێ بێژێ مۆدلێکی سەرکەتیە مۆدلێکی پێشکەتیە مۆدلێکە و خەڵک ژێڕازیە نەوسایە یعنی بەوی ڕەنگی گەرەک مرۆڤ فام بکە باشە داخێنێ فیدان معنیاوی چێ داخێنێ فیدان بە کورتاسی یعنی زێدەتر گرێدایی پەکێکیە یعنی فیدان ددانێک و نەها لە شەنگالێ و لە ماخمورێ تهدیدێک لەسەر تورکیا نینە تهديدك لسر تركيا نينا ليه چه دخوازن بنگها كو جاركي دن پکك لسر آوا ببا آنجي پارچكي دن لسر آوا ببا نمينه بنگهك نمينه يعني نا قنديل بمينه و نا شنگال بمينه نا مخمورجي بمينه لشنگال و مخموره پکك قلفك داخوا يعني قلفة ارتشا عراقي لخوا كريا ئانجی هێزێکی ئاسایش پۆلیس گرێدای عراقی لەخۆ کردی ئانجی گرێدای حەشدی شعبی لەخۆ کرد لێ ئەف فایدە ناکە دیسانجی ئێدی تورکیاڤەیەکە قبول ناکە هاکەن فیدان دەبێژە ئەس دەخوازم بنگەهەکی کوجارێکی دن ژنوڤە پەکەکەیەک ئاوا ببە لە هۆلێدا نەمینێ ئەڤ یەک یادنێ تشتێکی هەری گرنگ و لە بنڤە هەیە او جلال راگوتنا از باورم برپرسن قندی جی هایوان جه او جی او برپرسن چند ناون هیجی نخویایا چه قاسن هیجی نخویایا ناویکی تدایا و وک منگوت از نزانم لی او داخیانی لدروجی لناف خوشی من بیستیا کو ترکیا دخوازه
سەرکردێن پەکەکێژی ببێ ئیمرالی و لەور بمینێنەوە لەور بمینێ یعنی تشتێک بە ناوێ قەندیل نەمینێ ئیدێ ئەو سەرکردەژی گەرەک بچن ئیمرالیە ئیدی لەور پەروەردە دەبینن لەور ئەیتمێ دەبینن لەور وەکیک و ئەو ژێرا دەبێژن یۆڵاشمیان بەوان دەدەنکردن چیە نزانم لێ بەڕاستیژی تشتێکی وسە هەیە و لۆماژی هێدی گەرەک دەستپێکێ سەنگەرێن بچووک وەکی شەنگارێ وەکی مەخمورێ بە تەمامەتی ژهۆلێ ڕاببن ئەو ئیدارە بکەوە دەستێ مەرکەزێ و پشتی وێژی وێ بەرەی خۆ بدەن قەندیلێ هەگەر کوش دەستێوان هات هەگەر و کۆنژکتور ئامادە بوون بە تایبەتیژی کۆنژکتورە ئیرانێ ڕۆڵێکی مەزن ببینە هەگەر و کۆنژکتور ئامادە بوون وێ دەمێ دێ بخواز ئەس دەبێژم دێ بخواز هێژی لایفکردێک نهاتێکرد لێ احتیمالە بخوازن 100 کەسی ئەوێن ژۆر ئێن قەندیلێ بشینن ئیمرالیە و ئەوژی لە ئیمرالیە بمینن ئیدی حتا داویێژی ئیدیش بەوی ڕەنگی هەر تشتێک بکەوە بن کۆنتترۆلا ئۆجلان و دە شخصی ئۆجلاندا هەر تشتێک بکەوە بن کۆنتترۆلا دەولەتی ئەڤیەک تشتێکی باشە خراپە ئەم هەیە ئەنجامەوی نزان لێ تشتەکە واکمەگۆت نەگرێدایە پەکەکێ یعنی دەبێت پێش کێم حتا زێدە بەری خۆ بدێ کوردستانە عراقیژی لە کوردستانە عراقیژی ئیدی تشتێک بەوی ڕەنگی نامین یعنی ئینسانێن وەکمن گەلێکی هەنا 15 ساڵن 20 ساڵ ژ کوردان ڕادەبێژن هەڤڵ لە جێک و فرسەتێکی پڕ بچووک هەبوو چ ماڤژی نەدەنتە هەرنە پایتەختە سیاسەتە کوردی ئیرۆ لە قەندی لێ نامەش لە مەخمورێ نامەشێ لە شەنگالێ نامەشێ لە هەولێرێ نامەشێ لە قامیشلیژی نامەشێ ئەو درە و ئەو زرتکێن کوردایەتیەنە زرتکێ سیاسەتە گوندیە کوردایەتیە هەفتێ ساڵە هەشتێ ساڵە تەنێ ماڵە مەخرا دەکەن سیاست ئیرۆ ئەڤە کوتو بچی لە مەرکەزێ لە پایتەختەن وی سیاسەتێ بکەی لە عراقێدا ئیدی 20 ساڵ بوو دەرفەتێکی وسە هات هۆلێژ 2003 ئیدی کورد نەکاری بوون ژوێ یەکێ سوود وەربگرن بچن ناوە مەرکەزێدا لە ناوە مەرکەزێدا خۆ بەجێ بکەن چوون ji بۆی پەرە و پۆستان چوون ji بۆی کو پسمام و دۆت مامێ خۆ بکەن بیرۆکرات و ئێدی کرن بیرۆکراتجی پشتی 2 ساڵان ئەو تەقاویت کردن یعنی خستن پەنسیۆنێ کوکو بە تورکی ژڕە دەبێژن ئەمەکلی ئیدی خانە نشینکردن و پەرەیەکی پڕ مەزن کە جێباوان و نەها لە لۆندۆنێ و لە واشنگتۆنێ تێن و دچن لە هەولێر و لە دهۆک و سلێمانیێژە نێژی ئیدی بە سەدان ڤیلایەوان هەنا ئەڤ ڕاستە لێ هەگەر کو ئەو لەور بما بیانە بازار دکت دەستێوان ئابووری دکت دەستێوان ئارتێژ دکت دەستێوان دەولەت دکە دەستێوان بیرۆکراسی دکت دەستێواندا نەها تشتێکی وسە نەهێلا ئیدی داویەدا چکردن داویەدا ئیدی مامجلال تەنێ لە بەغدای هێلان گوتن هایی هادێ بەغداشتەرە ئەو فەرشە سۆر ئەو کۆمبارە سۆر ئەو بەڕێ سۆر شتەڕە و توژی کوردستانی بدەمە لە کوردستانێژی ناکۆکی بە مالیکی ڕاچێکردن ئیدی مالیکیە کو دەدەستورە بنگەهینیا عراقیدا بەبێ ئاعتراز ئیمزای خۆلێ کرد و کوردستان کرد فدرالی یعنی نەگوتن هەگەر کو ئەو مالیکی بچە ڕژێمەکی سونە بێ ڕێکێنادا 2 سەعاتەن ئەم ئاڤ بەخۆن ئاڤە کوردستانێژی بەخۆن لێ لەمە بکێ ژەحر یعنی مە بەدەستێ سونیاندا چ قاسی قەتل و عام دیتن یعنی لە کوردستانێدا بەدەستێ شیعیان ما قەتل و عامەک دیت لە کوردستانێدا مە نەدیتە فتوایەکی ئایەتوڵە سیستانی هەیە دەبێژێ شەڕی کوردان حرامە کەسی نەکاری بوو ڤانیەکانە شڕۆڤە بکە ji بۆی چه ji بۆی ئەس پڕ جاران ji هەواڵێ کوردێ باکوور ڕا دەبێژم هون divê ji kurdayetiya fam bikin kurdayetî bingehekî xwe tariqeta sunniye û tariqeta sunnî bingehê xwe da dijminatiya şîiyan e yani di nav wan de mezheb çîtî heye
باشە بەرژەوەندیە کوردان ژبێ مەزهب چیتیە چی یعنی چما ئەم مەزهب چیتیە بکەن ما سەردەما سوڵتان سولەیمان کرد سەلیم سوڵتان سەلیم ڕاکرد ji bo ku Şah Abbasê Safewî hebû Şah İsmaîlê Safewî hebû Şah İsmaîlê Safewî jî mîna Selîm serjêker bû mîna Daişê serjêker bû êdî serê melayên Kurdê Sunnî jê dikir İdrîsî Betlîsî bi vêyekê narehet bû çû be Selîm re îtîfaq kir ev îtîfaq devê demê de xirab bû na mecbûrî bû çareseriyekî dinê nebû lê îro em çima vêyekê bikin yanî berjevendiya me li wir de çi ye berjevendiyek nîne ez behsa çi dikim ez behsa îro nakim ez behsa beriya 15 salan dikim li Bexdayê de me li Bexdayê de çi kir û ji bo ku em bi vêyekê razî nebûn me hemû hêkê xwe xistin sebetê Tirkiyeyê ji bo çi ji bo ku Malîkî heye Bexda diktator e Bexda dagîrker e Bexda dagîrker e Enqere ne dagîrker e paşan Bexda çima dagîrker e Enqere dagîrker e Bexda li destûra bingehîn de bi tîyorî jî be jî her tiştê te qebûl kiriye Enqere çî te qebûl kiriye zimanê te jî qebûl nake di pêvajoya aşçê de jî naêlî dayikek bi Kurdî biaxive ما ew yek kiribiye em yanî li şûna ku em bêjin na em otonomiya etnîkî dixwazin otonomiya cografî dixwazin ji bo ku em dixwazin vê petrolê bi qaçax bifrôşin ji bo ku em dixwazin destê xwe danên ser gûmirgan ew pere bikewin cêbê me li şûna wî me li Bexdayê de bîrokrasiyekî ava kiribe Kurd ketibe nava Bexdayê de nava paytext de çi dibû mîna ku ew derfet li 2016 de li Sûriya jî ji bo Kurdan çêbû yanî ew hevalên wê dirê dibêjin hevalê ku tercumantî kirine ji min re gotin Rûs hatin bi pakêcekî otonomî dan Kurdan û gotin em ê ji Beşar el-Esed re mecbûr bikin heger ku hûn qebûl bikin Beşar el-Esed em dê mecbûr bikin mersûmekî serokkomariyê derbixe ku otonomî ji Kurdan re bêdayîn li Kurdistanê de li herêmên Kurdî de û herêmê Kurdî di destê Kurdan dabin û Kurd li Şamê li Dîmeşqê havparê desthilatê bin ev meselekî pir giring e yanî tu dewletê yanî dewleta Sûriyayê jî beşekî dikewe destê te û zimanê Kurdî zimanê dewletê ye yanî li mektebên dewletê gerek zimanê Kurdî bêxwîn niha li gorî mersûma Colanî zimanê Kurdî tenê tu dikarî li mektebên taybet kesekî zengînekî Kurd heger ku dilêwî bime bişewtê xêrekî bime bike dikarê bêje ka ez ê mehê we qasî pere bidim te tu jî here li Qamişlo mektebekî veke bila çend zarok bên bi Kurdî bixwînin ji xênî wê nîne yanî ew Kurd jî çi qasî dixwînin naxwînin em nizanin ji bo ku li Ewropayê jî me mektebên Kurdî vekirin Kurdê me Bakur çi qasî hazir bûn li van mekteban bixwînin nehazir bûn digotin bila zarokê me fêrî Tirkekî baş bin em ê sibêhnê vegerin Tirkiyeyê bila Tirkekî baştir bizanibin ne wisa lê heger li dewlet be metirsekî wisa nabe zarok jî wisa nafikin diya û bavê zarokan jî wisa nafikirin wê demê Kurdan çima qebûl nekir rastî ez bêjim ji bo ku çavê wan li pere û sîlah û erebên Emerîkî bû yek du çavê wan li vê yekê bû ku bîrên petrolê yê Dêrezûrê bikewin destê wan û vê petrolê bi mala Barzanî re bi hevdû re bifrôşin فرۆشتن jî talan kirin bi qîmetekî pir erzan dan ew pere kî ve çû kes nizane di heman demê de hîsabekî pekekê jî taybet hebû heger ku em bi Emerîka li hev bikin ehtimalekî mezin heye em şerê Daişê jî dikin şerê tîrorî dikin wê demê Emerîka dê pekekê ji lîsteyê tîror derbixe yanî pekeke li rêka Sûriyayê dê meşruiyetê xwe bibîne vana yek jî pêk nehatin ne Emerîkî garanti kirin ku otonomî ji te re bêdayîn ew bîrên petrolê ji destê te neman û netewe û mîletên derdorê bîrê petrolê erebên eşaîr dibêjim hemî bûn dijminê te erebên eşaîr niha nabêjin me xıyanet li Kurdan kir
دەردۆرێوان ژینە ئەوروپیژی وسە نابێژن ڕاستی ئەش شتەرا بێژم ئەوروپی نابێژن ئەوروپی و ئەمریکی و یعنی میلەتێن و دۆستێن منەژی ئەکادیمیسیانێن و دۆستێن منە لەسەر کوردان کارکردنە کارێ باشجی کردە و سەمپاتیاوانش بێ کوردانژی هێ نابێژن عەرەبان خەنجەر لە کورداندا ئەوژی زڕتەک و درە و خەیال و عەقلیەتە کوردایەتیە تشتێکی پڕپڕ پیسە منتیقێکی پڕپڕ خراپە ئەو دەبێژن عەرەب لە هەمبەری کوردان سەرهەڵدان کردن هەرێما خۆ ئازاد کردن ئەو سەدەف چما ji bo ku tu ev te wek Kurdekî bakur dibîne Kurdekî biyanî wek Kurdekî Sûriya jî te nabîne û dibêje Kurdekî bakur hatiye Kurdekî başûr hatiye Kurdekî Îranî hatiye petrolê min talan dike her şev 300-400 tankerên petrolê li başûr tên petrolê min dibin ku ez nizanim difroşin kî ez nizanim û bi çi qasî didin ez nizanim ew pere dikewe berîka kî ez nizanim lê ez bi eggala xwe li erdê mame wisa difikre çima li hemberî te şer neke çima li hemberî te narazî nebe dizanî yani ji bo çi dibêjin ji bo wê naku divê di rewşa îro de em gazûn jan bikin em barê hêzên Sûriyayê Dîmokratîk giran bikin lê qisûrî nemezîn em gerek çepikan jî ji wan re lê nexin tiştê ku li başûr kirin di navbera 20 salî de di navbera 15 salî de aynî tişt li Sûriyayê jî kirin ji aliyekî digotin pedeke xaîn e pedeke eşîret e pedeke fîodal e em gerek wek wan nebin lê di heman demê de di praktîkê de tiştekî cudatir kirine nekirine tiştê ku cudatir heye di şikl û şêma de jinek heye çek destê wî de ye cilê eskerî yani femînîzmekî eskerî heye û di şikil de dîsa êzîdiyek û Suryaniyek û Erebek jî di nava komîsyonekî de di nava saziyekî de hene lê dîsa li pişt ve dewleta Kûr heye dewleta Kûr kiye hevalê Qadro ye hevalê Qadir e bibê hevalê Qadir sîstem nameşe û biryarek nayê dayîn sîstemekî nadîmokratîk e rast e dîmokrasî li Rojhilata navîn dîmokrasiyekî perfekt nabe û nîne jî û kes jî naxwaze yani xelkê başûr ku gazûnce li Talebanî û Barzaniyan dikin ji bo dîmokrasî ye ez bawer nakim ne ji bo dîmokrasî ye ji bo refahiyetê ye ji bo îstîqrarê ye li şûna dîmokrasîya refahiyet û îstîqrar û hinek jî adîlbûn yani adîlbûnekî sedî sed jî nebe hinekî zigêwan têrkirin heye Qatar dîmokrat nîne Siûdiya dîmokrat nîne Îmarat dîmokrat nîne lê ji bo ku milletê wan nebirçiye û li navendê cadê nayên kuştin û li Dubey tu her şev dikarî biçî vexwî dans bikey êdinê jê dikarî biçî camiyê nimê jê xwe bike terawîhan bike kes karê kesî bi kes nîne xelek razî ye loma îdî rewşekî bi wê rengî îro deholê de ye min xwast îroka li ser van mijarana bi were biaxivim hûn dixwazin ji dervê qutîka reş berdewam mirovek ئاگahiyên cuda şiroveyên cuda tiştê ku hûn ji mêdiyayên de nabîsin tiştê ku vîrosa ku mêdya dixe serê we û dixwazin ew vîros ji serê we bêderxistin kanala YouTube ya hîwa xweşna û abone bikin û kanalê me bi dost û hevalê xwe bidin nasandin û ji wan jî bixwazin bibin abone tenê ew alîkarî ji were dixwazim heta bernameyekî din silav û rêz dem baş gelek spasiya we dikim ku heta niha hûn be me rabûne heger ku pirsyarê we hebin di demê pêş de lê berastî jî pirsyar bin yanî popîlîst nebe dijberîkirina aliyekî nebe bibê bingeh bibê argument rexneyek hebe ser û serçavan li min jî li her partiyekî de bi wê rengî hûn dikarin li beşa çat de ya kanala YouTube binivîsin ez dê hewl bidim bersîfa we bidim silav û rêz dem baş